майлаш ту посредники ҳақ та бигир. ҳаққи та ҳамо аст ки бародари азиз инамиҷа да ман 100 000 мақсад ман маслиҳат кардагиём 100 000 маслиҳат чидай додари ҷон инами 80 000-аш ҳаққи шумо инами 20 000-ша барое ки ман кортон ёфтам ина ман мегирам гапа ҳақша бугам мардако буган ака 100 ҷони худо мо ҳами кора ба гардан мегирем бигиам 20 000 аз худат оши баданат яке 80 баъд 100 000 бигири биёю бо дар иҷа чорзону бизани рӯ та сафеду сияҳ куниву мо ҳами бози бародарам як 70 000 60 000 бугӯй қисми зиёдша нишон натӣ во ҳамаш ҳароманд во ҳароманд бародар азиз рай дурусташ ҳаст охи худо арақа ҳаром гуфтай и раби сокҳои нозаниша ҳалол гуфтай охи худо процента ҳаром гуфтай лекин музорабара ҳалол гуфтай о ҳами ам роҳи ҳалол дора ҳақ шабугу ҳалол дурӯғ гуфти ҳаром а ту вақте ҳаром мехӯрӣ қуръон мегад ки я аyyuhallazina аману касоне ки имон доред кулу мина тайиботи ва амалу солиҳан алло рабин касоне ки имон доред аввал луқмата ҳалол ку баъд мара ибодат ку аввал луқмата ҳалол ку баъд мара ибодат ку ту аку суми мардум дар кисату ороқ зада сер бигардиву бо биёй дар инҷа ҷума бихонӣ ҷумаи хок мешава на ҷумат қабулай на шанбет қабулай ҳеҷ комаш қабул нест барои ҳамин бародарои азиз ин луқмаи ҳалол бисёр нақши муҳим дорад бисёр нақши муҳим дорад барои ҳамин якдигара фиреб накунем ҳаққи якдигара нахӯрем фикр мекунам ҳадис дигар намеёрам ба худо қасам чандин ҳадисҳо дар зеҳном дорам лекин як нукта бас аст агар шуъур аст варна чу чароғ пеши кур аст барои одами бофаҳмам як ишораш бас аст алло хайртон та ягон саволи дигар бошед марҳамат саволои хатине ки ба ёдум намонда хондумшон сари онҷа партуфтумшон шаш савол буда ҳамҷа агар ҳамун нависондагӣ боша бига набоша фаромӯшшон кам ба худо шаш савол буда хондумшон лекин ҳамҷа партуфтумшон ма хона Майли, саволы больше мархамат. Если какие вопросы, пожалуйста, ребята. یک سوال بود در همین مسئله تیمم که آب باشد لیکن هوا خنک است در سر ابک هستی طهارت کردن میشود لیکن ممکن که سلامتی گم میشود اینجا میشود که تیمم کردن همون نماز یک نمازی که در همون جا هستی همه با تیمم میشود تیمم اصلا همین عوض کننده در همین خیل حالت ها هست حالتی که وقتی یا آب نباشه یا آب باشه و خنک باشه و گپ در این که با همون آب در تو زیان بده وقتی اگر تو با او طهارت کنی زیان برسونه همین حالت تیمم کردن امکان داره لیکن اینجا یک کاره اگر مقصد ما فقط همین بین پا را شستنده ترسمان همین باشه که آب خنک ممکنه که ما را پرستاتیت کنه ممکن که مقصد یگان زیان ها و ضرر داشته باشه وقتی که شما قضای حاجت رفتین در همین خیل حالت شرط نیست که بین پا را آب برسونید شما میتونید که با همون مثال هر یک هم توالتنی بومگویی که هست نقص تازه کنید که یگان اثر نجاست بین پا در نمونه باقیش اگر دست رو را با آب کنین زیان تانه ایش بهترین صورت شه بیگه در بعد که آمدین عصر شامای بعد برای اونش برادر عزیز بعد مستحب تا میکنی و دیلک قرار میگیره و دیگه نمازات خواندن میگیری برای بیشتر همین آب زیانش در همین بین پا میرسه لیکن اگر این قدر خنکی هست که مقصد اگر درون بزنم ممکن بیرون مینو سوای همین روام در زلطه چشمام در زلطه در این حالت میتونیم با طریق اولاد تیمم کنیم هیچی باقی نداره سلامت